bolje ima šeću, a budu cijeli kako je to Pere, Siniša! Evo baš južno ježi. I doći ćete sad u društvo informatičara, a onda je najvažnije to da možete novine čitati, ne morate kupovati novine. Uskoro će se elektronski glasati, pa je i to važno. I sad niste više neravnopravni u kući, ne? One koji djece kad sve znaju, vi sad znate više. Bravo, možemo i preko maila, imate svi adrese i da se čujemo i da budete na našoj mailici, da vam se o svemu kaj se ovdje događa kod Mladena, da vam javimo i da znate šta je ovo. Bravo, još ovo je ikad nego nikad. Evo, gospodine i gospodo, ima i dječice, ali vi ste sada učinili kao šta je rekla, jer veliki korak da smo uključili koji za onima našim glavovima koji se sada pojavljaju da mi ne znamo ništa. A ja ću vam još nešto. Ja imam susjedu pokraj moje vikendice koja ima 92 godine. Ona je cijeli dan na kompjuteru. Taj kompjuter je to vratio natrag u život. Ona je inače u jednom umirovljeničkom domu, a dolazi kod svoje čerke subotom i nedjeljom. Dakle, ona kaže da je to nju preporodilo, jer više nije u zaostatku za onima koji su sada u ovom informatičkom društvu. Ovdje vidimo imamo i hakere, imamo i one koji su još dalje otišli, a to je samo dokaz da čovjek odlaskom u mirovinu ne smije mirovati. Jer mirovati znači pozdraviti sa životom, ali ne smije se mirovati. Dakle, uvijek treba biti čovjek aktivan ili fizički koliko može, ali intelektualno mora biti aktivan. Vi ovdje upravo dobivate tu dimenziju, tu intelektualnu dimenziju, tako da ja još jednom čestitam. Ne mogu ti sad. Gospodine bivši predsjedniče Mesiću, dobro, ovo je rad, moja rad, kao što vidite, i to narujem ja u ime otvorene račun radionice, svi smo protiv, jer radionice za RPA Rotor. Ako nas budete posjetili telefon. Neka snimaju, ali ja ću ti doći. Samo malo pacar na tika. Malo vuče, da. Sad se malo posluša.